Wo ngiyabingelela eMpumalanga, eNtshonalanga, eNingizimu naseNyakatho emagumbini amanye omhlaba. Lo bingelelayo umkhulu inqoshi ephuza kwezinto izwe wemfishane sabungco. Lokho athi izikundla khundla khendle thembu kwini ubungcobene ejubala bathi imbothi cha imbothi makayisi. Mfola zona ngoje kola semfene ntombi ngicela ukisi phambi kwase phambi kwesikhosana ngokuthi phathe ngahle manje nokugazi kaXhoboka. Abangaziyo bathi baba kaBarbara Bhabha isipoko sendia. Bathi baba kaJessica intombi yomlungu bathi isipoko sevuno. Bafowethu ikhalo zenu zizwakele. Labe nikhala khona ethi umkhulu inqushe siyakubona impela uyatrenda kodwa sacela ukunibona nihlangene ngamakhehla. Sengiye phansi ethembisa ngalanda ikhehla lami abathi u1011 indoda edume kakhulu ko TikTok bathi yaduma kakhulu ko YouTube channel ku Facebook. Hey Nkosi yami angiyazi nalento angazi noma nomculo kaMaskandi mayiqamba lengoma ethi ke usedumile Facebook ku TikTok wayesho u1011 nini mkhulu kunjani Nqushe uyaphila kahle Nkosi yami ngiyaphila ninjani nina hayi singenhla ndoda amadoda ngabe usuzwile umhlaba omncane siyabingelela ke emakhaya kunonke nibuke lo mbukiso njengamanje ubingelelayo yona indomandomane 1011 indoda yomhlahla Nqushe ngiyajabula ukuvashela wena mkhulu kuhle nje ngiyabonga cha ungajabuli mkhulu ngababukele emakhaya abakufisayo mina sengihlale nawe kakhulu ngiyakwazi mkhulu before nje siqale siqhubeke siye phambili ngizobuya kuwe akangiphinde bafowethu ngase ngiyahamba bafowethu ngaye endaweni ekuthiwa ise-Davidton nganilandela ikhehla lami Nkosi yami hey bakithi leli khehla kodwa ngizoyizwela bafowethu liphethe ezinye izinto leli khehla manje into engimangalisayo ngiphethe indoda yesithunywa ngapha ngiphethe indoda yamakhubalo ngapha asazi yozala nkomuni kodwa ake sizwele khehla yaphila khehla lami ngibingelele ekhaya ngibingelele kumakhehla amadala amakhehla amakhulu ukuhlukahlukana kwawo khehla lami ngiyaphila singezwa kuwe khehla cha ngikhona Nkosi yami ake ngibuye ngapha kulensizwa mkhulu ngiyezwa kakhulu uma ubuka nepage lakho laphana ku TikTok hande umuntu ugijima ko 200 ke mina ngizazi phela lezi zinto lezi angazi bathi angaba ama viewers noma yini ngathi ushaya u200 angazi noma mina ngizothi okay noma ubani kodwa khona unzima kakhulu khehla manje ke umbuzo enginawo nje khehla ngaphambi kwesiqhubeka ake utshela abantu ukuthi masikhuluma ngendumandumane sikhuluma ngo1011 sikhuluma ngobani bafuna ukwazi abantu bayakubona kwa TikTok ngoba uyichaza lokhu ungena phana ubachazela ngamaphupho beyibuza ukuthi ubani lo muntu othi undumandumane u1011 ake ubatshela ukuthi masikhuluma ngo1011 sikhuluma ngendumandumane eyaduma ezizweni eke yaduma kwelase Soweto phansi laphana hey ngisiyeza kulo ndaba awutshela ababukele emakhaya ababukele emakhaya indumandumane ke le etholakala khona eThembisa edume ngayo ke umhlahlo yaphinde yaduma ngayo ukulapha umoya engingasho nje ukuthi ngidume ngakho ake sibukelana ke mkhulu mawuthi wena odume ngomhlahlo kunenkinga kulezi insuku esiphila kuzo kunabantu abathi ngidume ngokuthi mina besazoba bengiyibongelela ngithi nqushe ephuza kwezinto iziba ibonge engayithole insizweni nginikwa izinsizwa angangekho nokuba bikho mdla kuthiwa ngaqaxwa intombi ephamblosi kuthiwa bamba ngokhisa intombi ngikwathi khala abantu eTexini kodwa hayibo nakho manje mawuthi wena indumandumane leli gama livela ebantwini unikwa ngabantu noma igama walinikwa ithonga lakho ngifuna ucacisele lapho mkhulu Nkosi yami igama lasethongweni umkhulu uMathithibala okay igama leli elaphiwa yilona idlozi lathi uMathithibala lathi ke masuka leli gama laselihamba ke ngomsebenzi ke wawo lo muntu owangena kwase kuqhamuka igama lokuthi ndumandumane eyadumeza izweni ngawo umsebenzi wokulapha bona abantu ukuthi ngase ngiduma bona base bayangidumisa ngoba okubalekile la Nqusha akufuneki ukuthi uyidumise kodwa ufuna udumise umsebenzi wakho kungadumi umlomo wakho kudume umsebenzi wakho kwenzeke lokho ke kwathi makusuka lapho ke ngase ke ngifekelwa inkinga yokuphakamelwa yidlozi lomhlahlo base bathi thina singo1011 singamanamba amaphoyisa sahlungumezwa amabhulu laqhamuka kanjalo ke igama lani ngiyaqelaza lento lena ngilaza manje ngo1011 manje yelo Shuthi mkhulu kahle kahle makuthiwa ngiyakubiza ngithi mina mkhulu sekonakele ekhaya lami mawuqhamuka kuyacaca ngoba phela amakhama amaphoyisa kubaleka ngisho iphala impela loyifosa ngale nawe uma usufikile kuyacaca iyaqelaza lento kanti sebenza kanjani lento inkinga ukuthi wena mkhulu eyodwa la emhlahlweni siba nenkinga yokuthi abantu bakhuluma ngento abangenayo okuyingozi kungozi ukuthi sikhulume ngento engenayo ngoba masikhuluma ngokuhlola nangomhlahlo into ehlukile mkhulu masihlahluka
masifike ekhaya fune ukuthi la ekhaya namhlanje sifikile abalali la ekhaya fune siphume nento eyenza ukuthi la ekhaya abalali namhlanje fune sijove la ekhaya balisuke namhlanje belala yingakho kuthiwa indoda yomhlahla masikhuluma ngento la ekhaya elahlekile etshontshiwe wenza fune ukuthi masiphuma la ekhaya siphuma ikhona ka siyithole yikho ke sikhuluma ngani ngalento ekuthiwa umhlahla babukele emakhaya nayizwela ke Nkosi yami nami nganjelwe umuntu wami sazongishayela umhlahla lendoda ukuthi uthathe ubani lo muntu wami ngoba ngimfune buyile udali lapha khona kodwa siyabuya lapho nami sengesaba bafowethu ngoba hey ngihleli namakhehla lapha nzima kabi umkhulu wami angazi Nkosi yami ngizwa khulunywa angazi uma umkhulu umgiliji Nkosi yami bathi indoda endala hey kuthiwa Nkosi yami zenzeka izinto la ekhaya mawungathi utshela abantu emakhaya ubani lo mkhulu Nkosi yami esihleli naye namhlanje hayi ikhehla leli unhlelo inyanga nduna umgiliji obomvu unyawo lakhe mafutha uxuba nelaza phansi lena eDavidton khehla lami nami ngihamba ngiphila khehla lami ulwazi ngilithola kuyithonga khehla lami sihamba nathi sijule khehla lami sihamba phezulu kwesimo eseyilwane khehla lami phezulu kwesimo esamathambo khehla lami phezulu kwesimo esamakhubalo khehla lami okay yeah manje umkhulu umgiliji uyinyanga ungumthandazi uyisangoma bathi khona ukuthiwa manje amalokhuza nama self initiate afundanga phela thina saphuma ngeyude esikoleni umkhulu umgiliji kahle kahle uyini akakayichaze sifuna ukumazi ngithi mengichaza le ndaba lekhehla lami ihamba nokujula phakathi kodwa mase ngiyikha nje phezulu kahle nje ngithi ngumelaphi oyinyanga khehla lami okay nyanga samthakathi yeah okay nyanga uyaphuma ukuthi uthi unyanga samthakathi uyaphuma lami phela sekukhuluma wena angithi phela uma umuntu uphethe isikhwama khehla lami ufuna ukuthi ulaphe phela kodwa uhlule nanokuthi khona ezinye izinto ezidinga ukuthi uphathe eminye imithi engathi ithi inokujula phakathi okay yebo ngoba khona ezinye izinto ethi uma uzilwa khehla lami ufuna ukuthi uphathe into ezinamandla khehla lami ezigijima ezikhulumayo njalo no bafowethu nayizwela lapha emakhaya kusazoba mnandi bafowethu ngihleli namakhehla amadala lapha hey ngapha umhlahla ngapha dibonga Nkosi yami saba nokukhuluma mina angazi ngizithini umkhulu inqusha bafowethu lento ephuza kwezinto iziba into engazilutho ke bafowethu nangazi lutho bafowethu ngihleli namakhehla okuyiwona abaphathi bomuthi bafowethu mkhulu undumandumani amen mkhulu uThentipulwane awu Nkosi yami ndoda yomhlahlo ya ndoda baba kaNamathemba ubaba kaNamathemba into yakhulumisa inkukhu ngayibona le yankukhu le ngathi mina awu lento kanti sisebenza kanjani sahlala inkukhu manje lapha sigqilaza ngenkukhu online ngiyayibiza ngithi Namathemba was evele esigibeleni manje mkhulu mana ngoba ababukeli bazoyitshela mhlawumbe sikhuluma inganekwane masingenza enye usuku noma elunye show bese ngithi make ufike nawo Namathemba ngimbone umphuzisi ikhokho ngimbone ekhuluma enyuka ehlala lapho ngakwenza lokho mkhulu inkinga ke uma ngafuni ukuthi nimbone mangathi phela mangathi akangene cha phela into zakhe angizokuncenga phela ukhulume nazo ngoba uyazazi wena ukuthi ngixhumana kanjani nazo khulileka mkhulu ababukeli bangakuthala ukuthi sikubone sikubeke la uNomathemba kwenze right mkhulu uThentipulwane napa ababukeli emakhaya ngisacela ukuthi ubatshele ukuthi umkhulu uThentipulwane indumandumane ispecialize ngani ngoba kunabantu abafuna usizo lapha ekhaya njengoba usushilo ukuthi ke uyinyanga yomhlahlo uyakushaya ngempela umhlahlo udlala nawo okunye ngoba kunombukelo lapha ekhaya mhlawumbe uthi ngiyagula sishwa zilwane ekhaya ngiphethwe ukuthi nokuthi ake ubatshela abantu ukuthi wena kahle kahle into odila nazo makuthiwa sesingene kulapheni ulapha inani nani amen engilaphayo ngilapha umoya ngokuqala umuntu ohlushwayo emoya okay ngilapha ikhaya yes ngifuna ekhaya masekuthiwa sebahlukumezeke baceda bahlushwa izipoko la ekhaya sebehamba umgiliji sebakhathele ke manje bese uthi ake bezame inamba yamaphoyisa ke bese bathinta inamba yamaphoyisa hayi angifuni mangaka funa masekuthiwa hayi la ekhaya ikhona into esizwayo ngathi iyaguduza ngapha bese bethinta mina okay kodwa ngifuna sekufika izinyanga noma zibe u5 lo muzi lo zahluleka bese ngifika ngosuku olulodwa nje ngifike namhlanje ngijove kusasa ngijove phambi kusasa ngijove emva kwalokho ngishiya ekhaya kuthuni angiphindi ngizwe ngiphinde ngibuyele ekhaya ngolapho ngilapha yini cha ilokho engidila ngayo ngiphinde ngidile ngomuntu ohlushwa ukugula ophambanelwa umqondo noma olahlekelwa umqondo ngiyamlapha lo muntu loyo ephika ngiphinde ngihlushwe umuntu futhi oshaya istroke noma oshaya umuntu ngathi mina ufela uhlangothi ngiyamlapha lowo muntu loyo ephika kakhulu nje into engijula ngayo noma kakhulu into engisiza ngayo kakhulu abantu umoya ngoba kubalekile ukuthi ulapha umoya niphinde futhi ngibule nezingubo ngoba into ehlukile la engubeni ukuthi ingubo zihlukile ngiphinde ngimbule nezingubo umuntu ozale wembethe ngoba zihluke ngakhona futhi ngiyakwazi ukuxhumana nomuntu ukuthi umoya wakhe nempela ukudonsa kwakhe nezidala zakhe
uhlukana kanjani kakhulu phezu kwesimo ngiyalapha ngomoya ngiyalapha futhi ngekhubalo ngiphinde futhi ngilaphe kakhulu abantu abaphupha kakhulu amanzi umuntu wamanzi ke angisumuntu ovela ubhushe emanzini ngoba phela wonke umuntu wavela emanzini amen ngelinye ilanga mkhulu sazothinta lento lenkulumo oyithintayo kusazoba itopic yangelinye ilanga le yokuzala wembethe kodwa namhlanje ke sibambe lapho ngisacela ke nje before ngizoza kumkhulu sesiqeda la utholakala khona abantu mabekudinga mkhulu ngoba phela kunabantu abakudingayo lapha so bazokuthola kuphi inkosi yami inkinga yami ke mkhulu angitholakali kodwa ke abangithole lapha yini uhlezi ubhizi engihlezi ngebhizi ngoba uyazi uma umuntu lapha mkhunqushe ulapha abantu bephile kukancane utholakala ngoba nokufa kuyakulandela ngoba abantu bakulandela ngemuva bakulandela umsebenzi kodwa ke la ngitholakala khona enombolweni engitholakala kuyo ithi 068 28 49 175 ngiyatholakala eThembisa eIvory Park mkhulu ungagijimi kunesalukazi ngosihambe sawulanda ipeni khona usheshe sibhala esinye sabiza ingane ekhaya msukula uzongibhalela ibize nje kahle kahle inamba akujahwe ndawo ngusuku uzoqhamazela ngiyabona uyakusinda lento zohleli nayo kahle ayingeke ngiyaqhilasa hayi ya asibize kahle isipoko sisondele mina ngilandi yasemgedini all right it is 068 28 49 175 inamba engitholakala kuyo ku WhatsApp nakuma call ku YouTube channel yethu isithunywa Somoya TV ngitholakala kuso ngiphinde ngitholakala ku TikTok Dr 911 Ndumandumane leli gama lithi Dr 911 Ndumandumane international okay lalela ngeareni lento ayisalaleli ngesipoko lalela ngeareni abayipoko one side hayi no siyabonga siyazwa khetha umkhulu umgiliji ndoda endala naba babukeli bakho lapha emakhaya bafuna ukwazi ukuthi umkhulu umgiliji udila ngani makuthiwa nakho ngiyafisa ukuyakela but inkinga ngimazi ukuthi usebenza ndlelani mhlawumbe ungabachazela abantu afishana ukuthi wena usebenza kanje nakanje nakanje mina kakhulu khehla lami ngilapha umuntu sekuthiwa nje kakhulu uhambile wayothwasa ukhokha u200,000 wahluleka ethi mefika umuntu simqale phansi sithi mesimhlambulula simakhela amagobongo simlaphe imimoya sikwazi ukuthi sihogele imimoya lapha naphakathi emsamo ukuthi hey athi indoda endala ihambe ithinte nawo umoya lona wenkanyamba noma umoya yenzunzi bese ngithi bengihamba ngithinte ekhehla lami naseyintweni lezi zamakhubalo nesifuna ukuthi sikwenzele umlingi into ezigijimayo khehla lami into eziphakamisa amabhizinisi okubethela khehla lami ukwazi ukuthi nezinsizwa nazo uqinisa izibaya uphakame namandla phela khehla lami phela nawe uma indoda afanele kubonakala ukuthi hayi ngathi umsebenzi ukhona noma ngathi ikhona into ephilayo noma abantu bebona ibhizinisi bebona ukuthi nje yaphithizela khehla lami mana mkhulu umuntu ugijima kakhulu mama ngikhuluma ngenkanyamba lapha mina ngingasawa mama nazi ukuthi inkanyamba isithwala kanti iyathwalisa le ndoda manje senza kanjani le ndoda hayi khehla lami yazi lento lena ihambe nokujula phakathi khehla lami khona abaye abantu othi uma uhamba uthi uma unqela ubone ukuthi khona olunye ulwazi abanalo sikwazi ukuthi sihlukanisele yona le moya lena ukuthi ngabe uhamba namuphi le moya lena ngoba imoya iyahluka nanoma mhlambe ngathi ngiqala ukuyibala angizogqila kakhulu lapho kodwa inkanyamba ibe khona isimo sokuthi ikhethe ekuzaleni kwakho noma isondele ngesimo sekhehla uthi mase umbethe lawo mandla lawo sisuke sombethwe amandla esikhuluma ngamadoda anamabandla esikhuluma ngamadoda ethi noma thinta imithi enze into okuyibhombi into okwazi ukuthi ngisho nesimo sezulu nje siguqule kunenkulumo sazowe na ngelinye ilanga bafowethu ethinta ukuthi ngoba ngangezwe nama ngithi mina ngazi lutho nokuzwa lapho nalapho kuthiwa umuntu onenkanyamba noma umuntu osebenza ngomoya kahlangana egroup ngobe khona nendoda umhlahla indoda yamanzi ngelinye ilanga sazohlangana amadoda sike ikhulunywe lento kube start of debate ngikuzo kahle kahle edala manje la utholakala khona utholakala kuphi inamba yakho yocingo mhlawumbe khona kuma social media awubanike nje abantu ngicela ukuqala khehla lami ngikhona ku Facebook umkhulu unhleko umgilitsho bovu bese ngikhona na ku TikTok umgilitsho bovu inamba yami ithi 068 586 5824 ngiphinde lapho inamba ithi 068 586 5824 ngitholakala eDavidton extension 6 eDMT Muni
bafowethu siyabonga kakhulu amakhehla bengihleli nawo umkhulu MGILITJA Nkosi yami ngelilazo kumlando lelikhehla umkhulu u10 triple 1 hayi angifuna ukukhuluma kakhulu indoda ke lena sinomlando ready bafowethu umkhulu Nxusho okhulekayo siyabonga kakhulu niwalandele nje amakhehla nafonele bafowethu akwazi ukunisiza uNkulunkulu anibusise lapha emakhaya sinithandani bye.